Ka National People's Party NPP ka pasensyari ke jela hakan reutrik nok pra kala penbenaya ke thup kerteng ke beningkong jong ki khat prangut ki kertong ki banmi ya aireng hakan ke election autonomous district council ADC ka banlong house nem banwan na rilum khasi bat arphongut na rilum jaintia ya kene ke thup jong ki kertong la pelaj pajba the working president ka NPP Meghalaya State Unit uba Hamletson Doling ha ka jingdon lang unong aiktien ka NPP uba Himalaya syang pliang nalor ki weipat ki noyalam kat kum kani ka thup kerteng na ka benta ka KHADC ki khandaingon ki de ki MDC ba menta ki ba kunthup yo chief executive member CEM uba Penyai Singh im uba mi khmat ya ka so rengkham bat uban ya aireng menta na ka 16 nong thamai constituency bat uchaman jong ka council uba Lamprang Bla Kiwipat ki MDC pementa ki kentup ya ke Kong Grace Mary Kharpuri na Nongshkian, Kong Magdalene S. Maulong na Umsning, Ba Rangkensai Kharbuki na Umroy, Ba Alvin K. Saukumi na Mausenram, Ba Fantin J. Lakadong na Lai Umkra Malki, Ba Lamprang Bla na Mauplang Dingye, Ba Bat Skem Rentatiang na Mairang Nongklau, Bat Uba Karnes So Syang na Maukerwan. UMLA Barim Karambra Jerngam Uba Kimfa S. Marbanyang Unya Aireng na Rambra Jerngam, kata hakajaka jong MDC bamenta uba bajok pengrum. Ki arngut ki MDC barim ki balayo tiket, ki kentup ya uba Denovan Karwan lang na so'ra bat ka kong Rona Khamdet na nongpo constituency. Na kabenta ka GHADC ka NPP kala penbenaya ki kertong jong ki arphok teli ki constituency, bat kini ki kentup ya khat arngut ki MDC bamenta. Kata kentup ru ya chief executive member CEM uba Thombor Shiwan, bat ucaman uba Shanki Shangpung. Kiwipat ki MDC pementa ki kentup ya uba Holando Lamin Nawar Central, ba Head Port Thmi Nawar West, ba Lakhon Dekhar na Amwi Klik Tershi, ba Ailat Boy na Mukla Umulong, ba JC Suyam na Modemai Nongkro, ba Evening Star Teron na Munso Nongjingi, ba Rudayu Tang na Shiliang Mentang, ba Aiborlang Shadap na Barato Mukro, ba Pasmon Dekhar na Musnyang Rengan, bat uba Hambertes Nongtedu na Sutengan Nongklit.